Try levener o kapagap. Main samat kot lapalap. Sa kailangan kiyong kumiyamumasan more. Biging kawit kit. Nansi lagin mo. Mesiuyak ko ay remoy. O ipaki. Ramot kamutin kaya kiti. Ngayon mo sarawin. Masan ibang kabulpul. Ang kabulpul kiway. Arpito kailan ngayon mo sarawin. O siripinay kail. Siripinay lalakong. Ako may gunututre. Anso chorus. Anso what is bisalia kiti. Marang kaunso kamo Jesus Christ. Sa ito no namin suot kan chorus. Aray pang planen tiya mo patagan ranwat, aray pang paita pagkalusa ni lopo sa ito nga pang bililusta ko kulata. In Jesus' name I pray. Hallelujah. Amen. Orlaban na tayo rin kawitin ranwat ang masa ni Kitrail and wrong, maurki o kapayang kitrail, masa ning kot. Kitrail and wrong, maurki o kapayang kitrail, masa ning kot. At rin po pang kusanang bukan Exodus iralaut Isaac Limao ririkriya sa kuno. Exodus iralaut Isaac Limao ririkriya sa kuno masani. E masani yung Rael magmay ba ang fake yung ye tolu lo kapaya tame pung o tatao re koson at koros isipaan kolokakin kumail eusong so mau suet ko may kolokakir menisip ko po ye ngay kauno Lekin kamawi kumail la. Bimungwata ko ang katrail nan bukan Y nan bukan King James Version. Rewatra memasani. And said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and will do that which is right in his sight, and will give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of the diseases upon thee which I have brought upon the Egyptians, for I, the Lord, that healeth thee. Rimang talang ito kay Masinong Wyatt, pues kisan siya kosin Pompeo, Masinong Pompeo, and said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, magmay baan insano ki wrong. Nilan ko ang kumail, the Masinong ko ang kumail, and will do that which is right in his sight. Magmay baan wiyatame pung mo silangi. And will give ear to his commandments. Ang mabang wrong ta kapayang mail bahasa na gan. Ay sariban kiyong trial sumaw suwet me kat kiyong pumen Egypt ko na uwi in Egypt. Song slumi meng daling kelang. Isang long tanan rong wat-watin mensengin rawat. Kayo daling wrong kanayang. Wrong kanayang masanin kot. Pampak todo dragon rong masanin kot ap rong ki pali paluar trail. Salangan paluar trail kat. Kata ta siruka wewe ki pue ko to parme ko la paliok ta siruwe ki. Ngona ta bang rong masanin god, jalan nang tan rong ki pali ngeni trail. Pali ngeni trail magta nang tan rong ki masanin ko rong ki trail. Nan matura laut isek silure dir ke isek pae we ko soya. Yei me ko ko pe nai seya. Poita mele re rail me ka titi ki. Kumail bang rong ap sote wewe ki, kumail bang kilikilang ap sote tete ki. Pagkira kilikilang ki rong ki o kilikilang ki paluar rail, te pali paluar, katikin paling ngeni rail. Kata rong resote wewe ki, kilikilang resote tete ki. Pagi kilikilang rong o kilikilang ki paluar rail kau, mesa rail o salangan paluar rail kau. Nan yuan is allowed silure de isa kriyaw ko siya yung trial tuwen Nicodemus apotor ng Christ nibong. O Christ kawwe yung tuwen mo manaban kak petulungan ng wayan god. Nicodemus ito wewe ki taulul. Pues ito wewe ki pues erong ki pali salangan in pali war kaya kin pali ngen. Ari makata yuan is silure isa kriyaw masani kumail sotra kin kamelele ye. Niyan sumikin indayong kumail tuwen mekan mepit sambawet. Yatuan ang may paan kakamilili maipan indayong kumail tuwan mekan mebit nan lang. Pagkin nan lang ewiya wayan palingen ew. Nan lang sotre wiya wayan paluar te imabuksa ramasani sotre intao utuk pan petulongong ng wayan kot. Intao utuk ye toke yuk ye ko me intao utuk. Ye paluar naramas me kosi yame. Sotre bang kakyan susuku wayan kot. Palingan ni naramas, may pang susuki, wayan kot. Imakarta,
Christ katin masan yung Nicodemus niya kau yang tuan abang kak petulungan na wayan kot Nicodemus itu wawe kitulul. Abilita kaya tuan na masa abang kak pilih petulungan ng kapetin nino pilih uputi. Pwede met paluar abang pilih petulungan ng kapetin nino pilih uputi. Christ mamasan yung magdanan ng ipsapal ki ngayon sarawi pilih iputi sapal ibuki ngayon sarawi katakin paluar. Ibuki ngayon kot. Pagdating kak yang petulungan nan wayan kot. Yatu na makak rongki pali ngenin salang etal kat ni pali ngen. Yatu na makak rongki. Kasi yan ang Korint kayo laut esek sulu resik payo. Kasi ya. Niat kin kawe ta mekan memel ni pali ngenong Israel kan me ane kin ngen sarawi. Resulta totong ki lepin lo kaya me pulsang kukopen lalokong en aramas. Lepin masen mekin pulsang ren ngeno. Gamble water. Korint kayo laut esek sulu resik payo kasi ya. Niat kin kawe ta mekan memel ni pali ngenong Israel kan me an kin ngen sarawi. Yatu wana kin kawe ta masenin kotong rai kami ngain saru ket lolo Rael. Mi Paul song ko siya. Sesuatu kita tong ki lebin do kaya mi pulsang lolo ko ngain aramas. Pwede lebin masen bekin pulsang ren ngeno. Pagkita po ngeno makin kawo yung katail masenin god ngain sarawi. Na naisak payo ko siya po memen mesuto kinan ki ngain sarawi. Sudah kakak kisah kan makin pulsang ren ngeno. Bil sudah kakak wewe ki song pukat. Puyakin muya ki megot mal. Ngen sarawi itu armas kak kasawi kita megot ni paling ngen. Hernya semua ngen saru ket lolo tail. Kilang niya semua kita isakin tu ip sapal. Niya tayo watak masanin god. Tayo watak ko tayo merla. Tayo watak aputa sudah wewe kita magtayo watak ko. Pengen saru itu kau yang kecil masin mereka wat aku. Nyata bang wat masin ingkot nyata pengen saru ket lolo cili yang sebab masin abang kau yang kecil mereka pan ini dan pur yang mau kisong kan mereka kau yang kecil. Pengen saru kelep mau kuburan kot. Oh ngen saru kelep mereka patak yang kecil kuburan kot. Nana masin ingkot. Saya kak wewe ki wat aku wewe ki. Pag kita iwat ko rong ki salangan palingan ni tail. Katakan palu war tail. Pag itu magdagak talang wugi. Masan ng kotong tail. Itu magdagak talang rong o kanayeng. Nyata bang wugi tail kanayeng tama tail rong. Kita isumen kawela tama tail rong. Pag ngayon saro me kas yung tail. Magda bang rong ki pali salangan palu war tail. Itu bang wugi o kot me o tail itu bang kapay yang tail itu bang meninjau ki rongo kapal yang tay masan ni korpo tay rongo ki palu salangan ni palu war tay kat. Erdamak talan uya bukan kak rongki. Rong ngain sarau ni abang kau yang tay masan ni kot. Poi masuk ngain sarau raya tay jiru bang uki okot me pit masan ni kot. Tay jiru kau uki. Erdamak talan uya bukan kak uki masan ni kot. Mengen sarap ang kakas yung katay, tanay kita ni sapal. Tanay kita ni pilih puti, sapal. Ipsapal ki ngen saraw yan kot. Kasamo yung ina na talmor. Niyan sa mga tayo ng lukur lang Christ o pagi. Ang katlong ang wiyala tayo, kaon tayo son gomor. Ang sa mga saraw katlong lolotay. Kita lap kakwata ko kilamasin ng gotong tayo. Tayo rong kanayang mo tayo masak. Tayo masak yak tayo ng purlaw ya tayo maurin masakan po ngen sarui kas kaselyong tayo es rumao sa tubong. Aniyan sa mga tayo ki ngen sarui tayo san sarui yo tayo nya tayo yang tayo hip sapat tayo ya san sarui tayo purla tayo bil yang lang tayo maurin masakan po kita sudah rong kanayeng kita sudah wewe kita masin ngot sungsong pataki yang tayo putan kak memor ki sapol mebung ansu korus. Kadang-kadang tadi bisa pa, tadi beliau ibu ti sapal ki ngen sarawian kot, duang Christ ako yang Nicodemus. Ima bang kapit kilong nang wen kot, mabang beliau ibu sapal ki ngen sarawi. Karyaw, tadi memor ki bung. Ako siya, and will do that which is right in His sight.
O magdamang kapayong ketail, tame akin kating kupurki. Mamorki pung. Iya me bila tail di orang tua kasih yang tail menjengin rawat. Kita lanak tail mamorki pung ansau koros. Hari ya tuan depan kak mamorki pung. Nan bukan wai nan bukan King James Persibil ko siya, nan bukan biwoyo ko siya. Hari kumara pakai mas wo yang kodo tame akin kating kupurki. Nan bukan wayo ko siya. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Dan rapak mas wayan kot o apung. Yapungin God. Yapungin God magdalan rapaki. Dan matu wano redik silijak slua kasaliyong tail. Kumay rapaki mas wayan kot o tambeng kating burkias. Song tekang koros ya apa angkatin yang kumail. Ada yapungen kot magdalan rapaki nan Rome. Kalau silu redik reja keu reja kriau ko siya. Met kot kating kasaliyong aramasakan tuen akin kating kopungula armas re. Kot kating kasaliyong aramasakan tuen akin kating kopungula armas akan re. Yakin kating kopungula aramasakan re o soto maampi tata koson nedo. Kada siya pong kilaren kot niya dahil kapag-kapag tayo kusun net Isaac megat kiyang Moses. Kada siya kada yung pong kilaren kot. Apo ko siya, ap kusun neto o pilso ko bako katete tar tuwe. Tama ko siya wasad. May kusun netin kot Isaac ko megat kiyang Moses. O pukin so ko bakan, may sansan ang katete mering and puksarawi. Ko pong kataya tuwang Christ, abang ketutuan kot aban kopunglar masre pang kopunglar red style re rengkaun Jesus Christ pambele watek rimet kot kating kasaliyang aramasakan tuan akin kopungala aramasre teman-teman kita anak-anak dalam punglaran kot ria kasaliyang kita tuan dari pungulare. O esotra maan pitata kosonet. Kosonet Isaac mekat kiyang Moses. Yang kasansarian Israel kan. Kita isra ko dalang pungula. Niya tayo pang kapakapay. Song-song dalang kapay ta kosonet Isaac ko. Sudah pampakaw tayo pang pungularen ko. Pumapil ran sa rawiyo kabiliting. Iting rin masyaw. Kakawala kosonet o unsak. Makawiya to song yaw. May pitata kosonet o makatang kupurang kosonet Isaac ko. Koros. Kakawalar. Karena sota armas kak pungkularen kot koson de Isaac mekat kiyang Moses likin kaun Jesus Christ. Makaun Jesus Christ kat loletail koson ito pon pan pweda retail. Po Christ makareta. Po tayo memorki pung. Tayo memorki moren Christ. Unira metawe dalam kolawi at deep. Ngayon sarawi ban pataki yang tak ketewi apa sa kanangan. Eso tumaw. Miye torpetail. Yay ngayon sarawi yan kot. Nagdalip sa paalkir. Akda siya punggularan kot. At ay song-song talang kapayang try ko sunito. Ran chorus. Poson Christ kelip. May buksa romasin yung try. Kita lang poson kelip. Ada bang kemaularan kot. Ito mo kot na anis ang retail. Sudah, uya mekot lauteo. Sudah uya mekot pang kapang ikitai leo. Bukdaling kang pungularan kot. Ito mo kot kot na anis retail. Dalang kami lelo poson mo rin kaun Jesus Christ. Tatok mo kot uya na nilopo pare ikit sa malaro. O yasatar. Sardiro yasatar. Poson tatok wat kamor soduk pan lelongu. Murin kami orang Saudi kaman lelang, murin nama poson lama orang kaum Jesus Christ kerana kita memori pung. Ada nama memori pung, memori morin Christ. Ia mepuk sarung masa ini nampak. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Righteousness yang kot pungin kot ye kaum Jesus Christ. Teman-teman, sote eu sangon pung toro, sote eu sangon pung toro mereka bang punglaran kot, likin marang kaum sangon kamu Jesus Christ. Kot kin katin kapungala armas kan re
Kot kin katin komungla armasakan mon silangi sang ni Israel kin poson Jesus Christ. Imuda pungkularen kot. Kot kin katin wiamet ong koros mekin poson Christ po armas koros tua benete. Men liki, men sus, lamarki kan, armas cikitin kan, putrak serbein li koros tua benete ren kot. Ni asa mukta ban lukur lang marang kaun Jesus Christ itu bang lang namarki men ipan. So koros me pang poson lang marang kaun Jesus Christ retua benete ren kot. Atal poson mukta komor kila. Kesulu en taman sa salong trial nan atay ng wat in mention in rawat tane and will give ear to his commandments and keep all his statutes. Makatay pan kapayong trial masanin ko takan. Quality yung trial masanin ko takan. Asar bang katin kat kiyong trial sumasuat kami kat yang sering dijipkan. Itu mengatakan darin kapaita a kosun na kanong trial. Teman-teman, dahil kapaita kosunin ko dia makrai sudah yang trial. Rima kayo kesampal mas, kesampal ke marang kaun Jesus Christ. Ada labut kapay yang trial sama kosun dengan di depan memorti more in Christ. Rima kayo kesampal. Na matu laut esak tua esak isu ko saya. Jesus katin masani, katin sapang masani. Tama ka itang kire doon memau. Metemen memau, kos ya coach keleb. Maka men ko nan mor soduk, kapay ta ko sundagan. Maka men ko nan mor soduk, maka men an ki mor soduk, kapay ta ko sundagan ko takan. Sani ang ba mamorki, morin kaun Jesus Christ. Meur ki mebung. Nyanyiwan ni sa isak payori sa kayo ko siya. Memen mekin wrong o kapayata ay koson na takan. Ye mekin pakong ye. Sa may pan lalala mekin pakong ye o ibil pan pakong o kasaliyong pain. Kasaliyong pain ngay. Eruya bisanan ralim pakong ko jo magdabang kapayang tasaw me koson na takan. Eruya sabol, eruya atail. Sansal penatal pakong kot, putas semua yang ada di bongi, putai pakong kaun Jesus Christ, putai memor ki apung, anso chorus. Ime putai pan, ime sansalong putai ma, putai pan kapayong putai masuning kot kan, kaya kasalyong putai putai pakpag Christ, putai pakongi. Erimang kar kilay rewot. Rong maurki o kapaita masin kot pekan kak maurki la. Rong maurki o kapaita masin kot pekan kak maurki la. Der tua tra kay maging sansaruyo puray sa nanim sa ro labil ang alangaray maurin mas. Sirobung. Talin rong talin maurki. Kapkoyang kutayla masin kan. Pagdalinan ki maur soduk. Ma komu yamen na yang rong patak potet ranwet o komu men likur lang maran kaun Jesus Christ o kasamu yung nanomu maur and uyala am kaun o son komaur akom itawen kapakap and lukwet kalanganin komu main kaun Jesus ikamelele o poson totok bakom katin uyata nilobuo pariakit samalaro. Ikamelele me intamu makalegal bakom kakaretier nin lobuo panyeta sanger nan tip o ranwat ikotomomu dat bangki tip koros me uyayang komuyer sang mas o lel ranwat o iluke komuyong nanay maur komuyan ketlong uyala ay kaun o ay son komor sang ranwat o kokolate solar ayong pengay ap mekoro semua itong komuya kalanganin komuy po ikamelele me ay tungol at yang intininan sapol mo puken komor kalanganin kupuren korusyen
Kit momotso en Colonia Assembly of God. Pinluklukete koros. Melel Iraelkan metrongoleniki. Ananen palingen. Malkak eker telepon nempe. Silu riau sero. Wano silu tayo wisu. O atungol email coloniaassembly@gmail.com. O at anson kautenkan na kompilmen yang patrenki to kautek ransarawi kan dimenseng klok eisek pilni apengkan ni sauti klok su kautekin kapakapen ananakan o mepuli-pulikan pilikin uyarai anson kautek klok isu ni sautik ni alemekan kalanen kupromail korusien